Ay, badong, naibus mo't gaya man ti asinta. Awanan ti pagasin ko itinatang asidaan ta. Ay kat, ingka gumatang iti tersina Paggatang ko ngay, Manumot lang iti bayad ti asin. 20 pesos. at dabariyak dito'y angam kasla kurang mo. Bilangan man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18. Nay, 18 pesos lang mo daytaw. I-advance mo pa ilaang day tatuyang. Jay dos akurang na. Ibagam, tabayadak tumutlaang. Sige nga ron. Maawatan mo't siguro ni Mari Kwanang tanabayadan tamot amin ang dagiti utang taken Kwana. Anya ti umay mo gatangan, Mari Tuyang. Asen, Maray, adda, Aywan, adupay. sagmamanungay. 20. Ay, mabalin nga 18 pay laeng ti bayad ka, Maray. Apay ngay. Kurang ngamin dayto inalak a kwartak. Di ka madanagan, tao may kuntumot laeng itadjay kurang na nukwa. Kaano? Grabe ka mag. 2 pesos laeng ti kurang kaw. Ala, ikang kamanlangan. Tapnawanan dato asaw. Ay, kasta, Mari Kwanang. Takaw. Sa dino tinagapwam, napanak lagi matang iti asin, napukaw kan. Napanak lang iti balay da pare inteng. Anya ngay tinaramid mo ijay. Ada na patag asinaludsod ko kinkwana Sika ngay, nakagatang kan iti asin. Una, nakaluto ak pa yun. No kastang araw, mangan tantuyang. Ala, agtugaw ka nga rudan, ta isaganak ti kanuntan. Marikwanang! Marikwanang! Maray, itay kakadipay dita. Ay, saan mat? Kasangsangpot ko laang. Ay na, pasensya kan, Mari Adda ngamin napatag ngar aramida kay jay kusina. Okay laang, Maray. What will you buy? I will buy ice cream. Ay, nagpudot ngamin ti panawon itakad. Anya ti kayat mau. Jay sagwa 199 wano jay sag 225. Ay, jay sag 225, Maray. Ikanak man iti talaw. Nala, aramida kon nga upat. Tapno sagdudwa kayo kan ni Kapitan. Hey, saan, Maray? Kukwa ni Kwarog Jamaysa. At to'y tibayad ko, Maray. Pasensya kan ta 70 pesos lang gayam tinaibulsak a kwarta. Ay, 5 pesos pa Ala ka din ikan na kon. Sana bale, 5 pesos lang mati kurang na. Ay, itad kuntumot laang. Ay, kurang iti dos dyan bayad ni Mari Tuyang itay. Nimat Mari Banang, kurang iti 5 pesos. Ay, ilistak man ta mga numalipatan da nga dautang da. Oray 2 piso, singiraklat ta. Isupay mo't ta pagpletik Kagawad ko anang. Apay Kwarog. Gumatang man iti suka. 25 ti maysa. Kuna no 20. 25 nga road. Sabay 20 pesos lang dito yung bulsak. Ni ngamin mo't antay. Nalipatan na tigimatang itay. Kurang kay ti 5 pesos. Ikan naklata ko man. Masadus akong ngagsublay. Sana balay. Bayadak to ti kurang ka o 5 pesos. At 20 suka ginatang kawantay. Kasta Kwarog. Gumatang kamat iti mausar dito'y balay. Ta dito'y kamat amang mangan maminsan. Un ka day. Las mani kunday ta. Kurang pa'y kit iti 5 pesos aja yung bayad ka. Sana bali ta 5 pesos lang, mate. Un matkit di Ang misupay kumamat pagpliti ni kagawad ko nang numapanagpuro chais. Ni Marikwa nang pailang mati kunam. Ado ti kwarta dayjay. Saan ang maawanan?
Adala kong floor wax kagawad. Adda, Kapitan. Magkanaw? 25 pesos. Dua bangaro tao sa ramiman ijebalay. Sige, tayalaan ka. Ay na, sabay lang kumata kompleto ti ibayad na. Apa akas tati pa nagkitang kagawad. Kasla adda kayak mo nga ibaga. Awam mo't, Kapitan. Adto yan ti floor wax. Ato'y matibayad ka. Bilangam na kumplitaw. Ay, kompleto, Kapitan. Agiyaman na. Marikuanang, gumatangak man iti tinapay mo. Manaw, May salaing. 20 ti maysa. Adto yan. Day talaangan tinabati at tinapay. At iti bayad ko, Mare. Mano tabayad mo? 19. Kurang iti piso. Pati piso singiram. Gawa na. Apay kumasaan ka kwartak mo. Grabe ka, mate. Tapno ibagakin ka kabadong. Naurnungan ti utang yo dito tersenak. Kayat mo tay pakitak ti listaan. Ha? Atoy, kitaan. Na. Sanga pulaw. 5, Na. 3, Na. 2, kan piso. Na. Nakita, ti udiyo. Kanayon to, matakurang ti baybayad yung kanyak. Piso lang data. Ay na, tinutal ko amin ti kurang yaw. Amaw, numano ti tutal na, Ha? 1,105 pesos. San pa yan nayon nagiti balance di na palabas at away. Na. Isupay kumama dahil dya pagplitek. Na, Kukam lang data tinapay mo. na, Ayan nga, di ginatang mo at tinapay. Awan. Di mo't kayat ni Marikuanang 19 pesos laeng ti ibayad ka. Ay, kat imbagam ko maabayadam tumot laeng Piso laeng mag. Kasanumot nga men. Nagadaw ti bagbaga na. Pinagbasurahan na laeng ti lapayag ka. Anya, Katuan. Ay na, no sa anak laeng nga nakapagtepal ang mga no kinabil ka. Unay kat nga imutan ni Marikuanang. Naurnong ka nung aminan, dagijay balances tayaw. Kat imabot ka nun iti 350 pesos. Kasano ko mga imabot iti 350. Kat manulaang mat nga iti kurang ko ijay tersina na. Saglilima, sagdudos, kan sagpipiso laang mag. Manipot ita. Saan tan agumatgatang iti tersina na? anyat gatangam ko arog. Sana ka gumata ang kagawad. Kanya nga rod ngay. At ito 5 pesos nga udek. Ay na, imbag man tan lalagip mo pailaan kat medyo nabayag day jayan. Ay katuna, utang nga raw. Di bayadak. Ay na, agyaman na, kwarog Ay, ibagam tuman kanyan time tao may nabayadan tayo utang na. Mano ti utang na? Nasuro ka sa nga gasot. Kasan nga men. Tunggal umay gumatang ka kanayon akurang tibay bayad na. Sige, ibagak to kan kwa na, kagawad. Ang kakano bayadan di utang mo kini kagawad kwa na, nganday. Ha? Anya nga utang ko? Damagan yung tulatakan kwanan. Basta kunana, nasurukan na sa nga gasot ti utang yung kan kwa na. Na, kasano ko mga dautang ko? Kat sa anak mo't nga imot utang kan kwa na. Naurnong ka no dagiti kurang nga ibaybayad yung kan kwa na, antay. Saglilima, sagdudos, kan sagpipiso. Kas dyan nga ta? Nusan kayo amamatay? In kayo di tersina na. Tapno ipalawag na imbag ka da kayaw. Anya kanu dya imbagam kan kwarog nga dautang ko dito, Marikuanang. Kat adama ta talaga, Maribanang. Nalipatam dagijay balance mo asag pipisaw. Sagdudaos kan saglilima. Imabutan iti 156 pesos. Anya, inlis-listam gayam dagijay. Ay kawan utang iyong aron. Ay, maray. Sa anak amamati nga imabot iti 156 pesos dayjay.
Anya? Ay, apay ko mga umabot iti 156 kat namin anulaang mat akurang timbayad ko. Ha. Adto ti listaan. Kompleto dayta. Kitaan. Ay, saanan? Di ta kamanlangan. Ay, Maribanang! Apay nga pumanaw ka, di mo pa'y nakita na gitoy. Bayadam ti balance mo, ah! Nay, sa dino tinagapwa marituyang. Ay na, di ta tirsina ni Bebang, maray. Na, ijay kan agumat gatang. Won, manipod pinagsasawan ni Marijuanang ni Badungkaw. Ay, uray siya, Mare. Sing-singiran nakit din iti 156 pesos. Naurnong kano ti balance ko a barbarya ijay tersena na. Kasla saan anak kapapatay, maray. Win nga rod imposible nga umabot iti kasjay. Namin ano lang matakurang timbayad ko. Amaw, ti kunanakin ni Badungkaw, maray. Anya, Tinutal na kano amin dagiti balances tayaw. Kat nasurok kano asang ribaw. ay, sa anak amamati kon kuana. Oray siya. Manipod ita. Sa anak meten agumat gatang ijay tersena na. Naing baglangan tadim magas ka dito tersenak, Kapitan. Dan sa napatag nga ibagam Ay, ni Maribanang ngamen. Apay, ada ka di inaramid na akalukwan? Di na kaya tabayadan ti utang na. Naglukon di ba nang? Huwag nga ron. Makisinong matpay. Ah. Iso si katisingirag. Manuti utang na. Imabutan na iti 156, Kapitan. Ngamen, tunggal umay gumatang kat kurang tibay bayad na. Ay. Saan na nasaya at tikas ta? Adto ti listaan. Sagdodos. Sagpipisaw kan saglilima dagita. Ngam na urnungan iso nga imabot iti 156. Iso pa'y kumamad a pagplaytake. Ay, saan ko pa'y abayadan data? Ni ba nang timang bayad, di ka madanagan. Tay palagip ko kunkwa na. Anya da ito nga. Ne, papel mat dayta. Mingminga man na saya at. Kaslalistaan ti utang. Win! Listaan ti utang mo kung ni kagawad ko na. Na, apay nga inalampay la dayta. Di mo mat kano kaya't abayadan. Ay, mas daawak lang amin. No apay nga imabot iti 156. Ay na, no saan ka mamate kita ang listaan. Complete details data. No apay mat ngamin nga inalampay la dayta. Guston, ang kakit bayadan ay. Uray ta, barbarya lang ti utang mo. Bayadan. Iso pa apagpliti ni kagawad na mapanag-purchase. Panunutim lagan, numano kayo akanayon akurang ti baybayad na. Uray man sagpipiso, maurnong data, kadakil. Amo Mare, makunkonsensya ak iti naramid ko kani maarikwanang. Apay maray. Pudno gayam nga imabot iti 156 ti utang ko kenkwana. Naurnong jay sagpipisaw, sagdudaw, sagtitre, saglilima akurang ko, tunggal gumatangak. Kahit namati kamot kan kwa na. Ay, kinitak jay listahan nga inted na kan ni Inteng. Kat walang labis, walang kulang. Pudno aginatang ko tinakalista. Kat adda balance ko. Aya, maray. Wen, iso abayadak to inton malam. Tapno awan ti makunkuna na kanyak. Si Kangay, Mare, bayadam tumot ati na urnong nga utang yaw. Naimbaglaang mat nga dati maurnong nga pagpliti na. Ay na, uray pa'y saan tayon abayadan, maray. Manulaang mat ngay dagijay, barbarya lang. Ay, uray sagpipiso ti kurang tayo. No adu tayo anak kautang, maururnong mat, marituyang. Badong! Badong! Anya day, jay? Manungaminan jay ko na ni Marijuana nga utang taan na urnaw. 315 samot day, jay. No sana ngagkamalay. Apay aya. Inak bayadan. Apay kumabayadan pa ilaing.
Amangan mo't no, ninay-nayunan na. Saan mat nga aramid ni Marikwan ang tikastakal? Denggan nakatuyang. Barya laang di utang takin ni Marikwanang. Iso adi mon baybayadan. Ay na ba daw, uray sagpipiso laang ti balance tayo kini Marikwanang. Rumbeng laang abayadan tayo. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. Kwa, Ay siya Maray. kunti mangibaga maray. Umay mi bayadan ti utang may. Nay, naimbag man ta nakapanunot kayo matlaang. Word, Maray. Naamiris may apod no gayam ti ko na ni Inteng. Uray piso lang ti utang me, no adu kami mo't anakautang, maurnong latta. Iso nga ita, maawat ako no apay nga imabot iti 156 pesos ti utang ko. Uray siyak Marikwanang. Agbayad ak muteng. Pasensyakan no italaeng nga agbayad ak. Ay, naimbag man ta nakamiris kayon, kukumare. Uray ngamin no sagpipiso, sagdodos, wano sagtetres ti utang yaw, no mamin ano akurang ti bayad yaw. Kan numano kayo anakautang, maornong latamay. When nga road, Maray. Ay, pasensya kan Ay na Marikwanang. Sapay lakumata mapakawan na kamay. Ala, no problem, kukumare. The important is, naka-ameris kayon, kan agbayad kayo. Ay natoyang kan nanabanang. Pudno launay ti ko na ni Kapitan. Uray piso laang ti utang yo, bayadan nyo lata. Tauray barya laang numano kayo mat anakautang, maurnong dayta. Awan ka diti planom ang mga asawa, kwarag. Apay ka day tataba daw. Nagado ang mabalin nyo adamagain. Day tapay. Adda ngamin nakitak abalasang. Nagpintas. Adda iji balay da kakaiskaw. Ha? Kaya't mau, takaduan ka nga agaram. Nagpeso ka di ang napintas tataba daw. Ang mga nukong kunayo lang. Wen, nagpintas. Ibagam, no kaya't mau, takaduan ka. Ay, sige man tataba daw. Barang makaasawa kitan. Wen, lakayan kan. Mga asawa kan. Nakitak mat da pari badong kan kwarog nga agsarsarita. Kasla na patag ti pagsarsaritaan da. Kasta aya. Ay, iyawat mo man kiti di kalugong ko. Tama pa nakidi bangkang. Tama nga no karuruutan dagitay mulak ataro. O sige, nasayaat mat no mapan ka ijay. Nabayag adi kanap-napan ijay bangkag mo Isumit. Kalpasan na. Intun agawi dak. Salod-sudak to ni Kwarag no niya tinagsaritaan da kan ni pari ba daw. Alay, ato'y ti kalugong mo. Ato'y mo tanto'y basit abayong. Barang adabo nga ti tarong mo. Mga lakan tumutan tagpakbetak inton aldaw. Uwit adong nga. Nabayagan. Adita nagsida iti pinakpay. Malikta mapanakon. Anya ka diti ibagbagam kin ni Kwarog, badaw. Kasla na alingag ko nga asawa kun kunam. Wain, ibagbagak amapan na armad, di balasang iji ayan da kakaiskaw. Ay na, awan man lati di kar aramidanan. Apay, masapul ay asugsugam ti may sa atao no kayat na ti agaram. Makaamumat iti diskarte na. Lumakay nga ruday ni Kwaraog, iso asugsugsugak. Ay na, saan pa'y anadanon ti oras para kenkwana? Kanun tupay ngay? Kinay, lumakayan. Indon kwan sa bali manan ti isurum a diskarte kenkwana. Apay kumasabali. Diniskartyan kan tupay ini. Mayat may. Dinak man iramraman iti saritaan ba daw? Iso may tuyang. Mayat ti diskartikin ka iday. Iso asik ka tinasawa. Sumardeng kamay. Ato yung ti karong dungo. Nasaya at tada na alam. Ala, ay, mangan kan tapno makapan ka ija barangay hall. Ay, kadang na mabasit na nagkasitibag bakit.
Adan sakit na dalapos ko agagatal aruot Naggatal mo tibagi kan. Ay, agdigos ka ngamin. Iso nga aggagatel tabagim, tadi ka ngamin agdigdigos. Dahil tamanin agdigos ako na kitanda papanak. Iso nga ron nga agdigos ka, tapno maikat ti marikriknam anagatel. No di ka agdigos, sigurado nga adaywan na ka dagiti kakadwam ije barangay hall. Ay, wadan. Nakmanlaangan. Kasta Ay, siyak tupay, kat anusak ti kinabangsit mo. Uncle Guapaw! Na. Kanyan diyan na pintas! Na. Umayak man! Ay, dumanon kalatan, kwarog. Mang pasablog ka pa'y lang, adapay pagwapo ka napintas nga ibagam. Abay, di yung kayat. Tapno gwapo kan napintas kayo lata. Nay, ayan nga ni Anggail. Napanin ije banyaw, napan nagdigos. Anya, agdigos mo't langain. Saan mo't nga agdigdigos ni Uncle Uray nagatal ti bagina. Ay, nasa umon, kwarog. Nujak pa'y pinilit. Saanin nga agdigos dayjay nga angkel mo. Lambit mo tinanong. Ay, kwarog. Anda ka ba? Umay kayo dagasan ng Kyle. Tayin-tayin ni J. Barangay Haul. Una. Nakadigosak mo tin. Ala, kaming tungo. Nagbiitang, di pa nagdigos mau. Wen nga raw. Kwaraw, nakita mo dyan balasang asa nga ilida kakaiskaw. Saan ba'y kagawad? Ngam na sa ukanyak ni Tata Badong at da ka no napintas a balasang ijay. Wen, nakita ko dyan balasang. Dayjay ka di abalasang te pagsarsaritaan nyo ka ni pare ba daw? Wanang Kyle. Imbaga na akaduan na kanu agaram. In kami kanu haranaan. No kaduan na ka ni pare ba daw? Ay, mga no agmintis. Imbis ko mga agswerte. No agmintays, no kaduak ni Tata Badong. Da kayo langan ti kaduak. Wala. Ariglited. Tapno makaasawa ka mo tayong kaadakan. Wanang Kyle. Tay sa ganak man, tapno siguradaw. Masapol pa'y lang amin nga adakad mo. May mindmat lang siksik ka. Ta may bagam ti kayat mo. Kasanungay. May bagam ti kayat mo no adamot dum-dum nga. Mabainak pa imot nga raod. Kasladyak makatang, nagmay-may sa kamapan iti balay ti armag. Nakasagana kaan, kwaraw. Mapantan na balay da kakaiskaw. Ita ka dahin, Tata Badong. Kitwin Iso nga ron nga imot ko na ito'y gitaran. Harana Ay, intang aruda na. Wayne, pabayatan na magmagnata. Agpraktis ka. Tapno huston taw, no data ijayain. Agkanta nga taadagaws, unaw. Ay kitwin agkanta ka. Tapno may ayokin ka, di balasang. Kain kabayatan man nga agturong ta ijay. Itangad mo da ito'y arak. Tapno tumurid ka. Sa aktumit uminaw. Ibusin ta na ito, huston taw, no makadanon ta. Ay, dayta jay kunada nga agwa di pataranta. Kitwin pasarantahin na ka, no makainom ka. Nakadanon tan Tata Badong. Hanggang kasla mabainak. Madamdam malaeng, sumama yan, di ininumaw. Iso nga, ibusin ta pa Sige. Sige, kureng-rengay mo ta gitara. Saan ka nga kapoy-kapaw Awatam nga rudan da ito'y butay. Shot ko, mate. Nagnervyos sa klata. Nagkanta ka. Malagkanta ka na. Sige. O naranyag abolan, o ading ibagam toman. Ay na, mayan. Katatatang kinanang mau. Ay na. No kaya't dak amanugang. No arak mamarte ka.
basi manginumak no obra masadutak ngem no lamot alis to Ay, una yan. Ipadlaw na lang unay amang Marta. Ay, pakawan ti agsabay ti Marta. Uray awan. Adeng! Umay kami man pumasyar. Ay na, pasensya kayon tata. Agsubli kayon to, inton saan kayo anabartag. Kumatangak man kagawan. Anya tigatangam balasang ko. Si kansama di sa nga ilida kakaiskaw. Wan kagawad. Ulitag ko ni ang kaliskaw. Ada magayam na pinta sa kaanakan ni kakaiskaw. Saan ba't kagawad? Ay, saan man, balasang ko, napintas ka. Agpaiso ti imbaga ni Kabadong, kastamatan ka ni Kwarog. Ah? Kwarog ko na yo, kagawad? Wen, balasang ko, iso ti chiptanod dito'y kabildatan. Chiptanod gayam. Apay ngay anabartak idi may nagharana. Saan mo't amamartak ni Kwarog kat? Nasingpot day jay. Nabartak kagawad. Sapay nagalas di kantana. No arak mamartak kano. No basi manginom. No obra masadot. Ngam no kanulamot. Iso ti pagalistuan na. Anya? Unay ka ni Kwarog kat. Apay Kwarog. Anyat naknakan mo, tapi nagbartag kay di na pangkakano nagharana. Anya ko raw. Agpaisaw. Ay, kuwanggal. Imbaga nga ni Tata Badong nga uminom kami. Tapno agwad di pataranta ka now. Sumaranta kami ka now. Mabat pati kan tumat kan ni pare ba daw. Kat no palso iti diskarte da dya tao. Anya nga, din sagbak nakakangaraw. Ada ay balasang amayat iti mamartek. Wala na. Saan kan ama kaasawa no kasta? Ay, kasano nga rodan nga angkal. Anya ti aramida, tapno mapasungbat ko di balasang. Magpanunot ka iti diskarte. Tapno mapagwan mo. Di balasa. Ay, sige man nga rodan angkal. Tapno makaasawa akaon. Ano ikam iti sagot. Sabong, chocolate. Tapno maayaw. Ay, wala niya. Ay, mayat sa dayta Uwin. Masapol nga agawaam. Taday. Ado kayon sa nga agrayo iti dadya balasang. At damot rosas nga awit mo, Kwarog. Nagpipintas pa'y. At da pang isagutam ka na kita. Unantay, isagot ko man kiniading balasang nga napintas. Nay, nakalagip ka nga agaram manen Ay, sabagay, lumakay kamot at alagan. Awantilin na kayan dongo. At danto pa'y makiasawa as senior citizen. Ay, manmano ti kasta inteng. Anya pala ang ti almanan da amaki asawa, wano mga asawa, no senyor na mutan, nang runa iti babae, ta saan mutan nga gana. Saan mo nga amuti ka panunutan ti sabali dongo. Tida duma, kayat da amaadaan iti kata ko na iti biyag. Karkaron no awan ka balay da. Sabagay mutkit di Saan nga agpapada ti panunot ti tao? Nakasagana kan kaanakan, ta iji balay da kakaiskaw. Unang kail, naguray ka pa'y gayam, tagsagay sayak mampay. Apay, masapul pala ang akadwam ni Uncle mo. May mayat no si kalaeng. Tapno makita ti kinaturad mo akas lalaki. Mabahinak kami nantay. Karkaro no kasango kon ti balasang. Jakon makasaw. Nikat, ningarod Uncle mo ti agsao para ken ka. Anyang iti ibagana. Ibagana ka day nga ay ayaten na ka ni Kwarog. Wano, napintas ka kano ko na ni Kwarog. Kasta? Ha? Ay, kasanuag pa iso ang kail. Uwan kag paisaw. Saan mat asyak ta agarap? Si kamit.
Intan Angkail, makamuditan. Na. Basta kadwa anak. Intun at datan to ni Jay. Itad kun to'y sabong kun chocolate. Ading anapintas. Sagutan ka iti rosas ken chocolates. Agyaman nak manong. O ala, agtugaw kayo. Tainak pa'y mangisagana iti pagsasangwan tayo. Ay, sana na day. Nalpas kami na nagmerienda, sakbay ng imay kami. Ah? Kwarog. Ah? Apay ngayon bagam analpas kat saan pa met. Imbis nga da pagsangwan ta. Saan ko nang kidan? May uncle mate. Saan mo't nga agmerienda ti imayan ta? Ni, apa yun? Anya ti mapaspasama. Awan. Damagam no anya kanuti kantaan may tagkakansyon tayo man kit di. Ah? Alaman nga ron. Kaya't kung mati makangag iti kanta. Nang runa no nalaing ti kumanta. Ay, sige. Agkanta kami nga ruday. Tirangkail. Sige. Di balasan, ayat kiya, laylay dek ay iilan. Si putam ay kapsat, adikan man kimkibit, dailaem, yat na ay mansala. Adaklay dang san mulagat mau. Kaman ka din na petang. Ay tanba sulkaw, no laylay din yaw. Nan simple ay posing kau. Ay taet kay man, napintas di balasang. Say pan iibawan, di babaros pati na asawaan. Karkaro numatkan kan. Ay na, naglaing kayo matgayam nga agulitag nga agkanta. Mainggan nyo, din amin ay mangbuybuya. Wanya adeng, magustuhan ka day. Un manong, magustuak, naglaing kayo matgayam nga agkanta. Anya nga'y kwarog, naibagamot lang ti ayat mo iti balasan. Saan pa yan tay? Ngam dandanain, tamagustuhan na ti kansyon mi kini Angkail. Sapay may ti isum na, numapan kami kini Angkail. Ala, lalaingam nga rod, tapno si katisong batan na. Ado ka no, kat ti agrayo kan kwa na. Namapantan to pa, ikat mangisagana iti merienda. Di mo ibagbaga analpasan, nguray saan mo't. Ay, inteng, di ka lang mabain. Apay, agmerienda ti kagaram ijay. Agpamerienda nga ron. Amangan nga, no naimas pa ti merienda. Oh. Ay na, inteng. Makapong tutakon. Saan nga ron din? Maray, kumusta nga dyan na pananda kapitan kan Kwarog? At nga tamo lanamnamat. Jack mo, marikwanang. Ang nagustuhan ka no, matye balasang ti panagkanta ni Kwarog. Oh, ang mga no dyan lakanta na ti kayat na. Ha? Jack mo Basta kastamot ti imbaga ni Kwarog. Hello, kukumaray. Adan sakat mayat apagsarsaritaan niya. Awamat, marituyang. Damdamagaklaan no damo lanam na ama ni Kwarog iti balasa ngar armen na. Ay di ka di sa nga ilid adita dayat tidakdakamatin niya. Wan. Ay kat masapul nga agawaan na kaaduda nga agar-arum. No asino ti alistaw, isaw ti makagunaw. Apay ngay, apay akasay. Nagmalasan, nagmalas na talaga. Apay, anyat di mapaspasa bakwarang. Malas na talaga ang Angkail. Ay, anya ti malas, Kwarog. Kas kalaubeng anapukawan iti ay ayam. Nakarkaro pa nga may ayaman tay. Ikat ibagam ano anya dayjay. Skala umin. Di balasang. Intaray ti karuba ta. Ha? Intaray di tangtangdanan da nga agaradaw. Ay, saus. Awan nga rudan Kwarog.
Ay, anyangay nga raw, no naparpartak mo't jay para aradaw. Iso, tinakagunod, ijay balasan. Sana balay, mangkita ka iti sa balay. Ay, una yan, Kwarog. Naunaan ka manan. Inton maminsan, iparpartak mo ngamin. Bareng magunod mo matan, ti panagwan ti balasang akayat mo. Ay, badaw, ngumato ka nun ti sweldo ti kapitan. Nagkuna, Isumot ti damag ka. manungay tingin matwan na. Agbalin ka nun as 50 mile. Nay, ay nagdakilay. Kagawad ngay, ngumatumay. Kapitan ka nulaang. Tanod ngay, Kapitan laang nga rod ka na, oh. ay agpanunot ako tuyang. Agpanunot nga, anya. Agkandidato ak mitain akas kapitan. Talaga gaya ang umaton ti sweldo ti kapitan. Naaprobaran nga ron ka naon. Iso asyak, Mare. Talaga apay-pay swelkon ti agkandidato kas kapitan. Anya, Mga bakakmat siguro. naumakan akas kagawad. May mayat ti kapitan. Tadakdakal ti sweldo. Sa bagay, Maribanang, ibutos nakto talaga nga agkandidato ka kas kapitan. Wang nga road. Saanan ang mabaliwan day ta desisyon ko. Marituyang, papanam. Ay, agpaspasyarak man dito'y kabildatan, maray. Na, apay amasapol nga agpasyar ka. Tapno amok no anya ti plataforma, no agkandidato Agkandidato ka ite. Iti kinakapitan, maray. Na, kayat mo mat nga agbalin a kapitan. Una, agasam man ti sweldo ti kapitan ita. Ay, wan. Day tamot ti pagtungtungtungan mi itay kan ni Marikwanang. Agasam nga ita 50 mile. No agkandidato ka, agkandidato akmatan. Anya? Agkandidato ni Marikwanang, agkandidato ka. Di agkandidato akmatan kas kapitan. Waraw, Abay, tataba daw. mabalay nga lain ka para kampanyak. Agkampanya? Wain, agkandidato akman kas kapitan. Anya? Amo ka na lain kang agkampanya kay. Ay, nalaingak Sigurado ang mga bakti kampanya. Saan ka di asikat ti para kampanya ng uncle mo iday? Wanta ta. Iso nga lain kan tuman na para kampanya. Ang bayadan na At bayad mau. Walangan mo ta libre. Nalakaya ti agpukapukaw dita. Manungay ti ibayad ko kin ka. Kada pukaw ti bayatam. Ha, manaw ti kadapukaw. 5 gasaut. Ay nagnginat. So na basta-basta ti panagpukaw kaw. No nagpukawa kaw, sigurado adeng ganda ti ipukaw kaw. Ay nangina Di agbiro ka iti sa bali para pukaw mau. Ay wain, magbiro kak pay. Nangina unay ti bayad mau. Angam no awan ti mabiro kam. Agsublikan to kanyak, ha? Apay awan tawar na naya. Sige, tapno saan mo't akababain kan ka. Patawaran ka. 499 langan ti kada pukaw. Piso lang ti tawar na. Fixed price daytan, tataba daw. Mabalin na bayadan ka, mangi kampanya kanyak, baraw. Mabalin Kay, napigsamot lang ti pukaw mau. Kapipigsaan apukaw, tataba daw. Ay, sige man nga ron. Dunggag man ti panagpukaw mau, itinagan ka. Tay kaslag kam kampanya. Wain, Badong for Kapitan. nakapsot Nakapsot dayday kan ka? Wain, nakapsot. Si kalaang ti makangag. Sige, tay pigpigsak. Badong for Kapitan. Awanin ti napigpigsa. Awanan. Agpatinggalangan ni Jay. Ay, awan. Nakapsot ti pukaw mau. Amangan no isupay ti pakabaka. Ay, ni kwarog langan ti bayadak. Apay, napnapan namanan si kabadaong. Imbes nga agluto ka,
Nay, mapaya paglutwan na. Manipod ita. Sursurwumon ti aglutaw kan aglinis dito'y balay. Pati aglaba. Ha? Tapay? Siya kon ti agbalin a kapitan dito'y kabildatan. Anya? Ay, nagkunakin kamay. Ag kandidato a. What? Ag sweldo akto iti 50,000 iti binulan. Sa balin to pa di makupit ka. Ay! Ay, nagdakas na dalita panunot mo, tuyang. Anday, numay ni tata ba daw? Ayaban na ka. Umay dito'y balay. Umay na kano denggan ti panagpukaw-kaw. Anya. Alang na kano para pukaw na, inton pa nagkakampanya. Tumaray, mate. Unantay. Tumaray kami nga rod amin ng ano kasta. Ha? Uray si ka, anday? Ay, sayang jay 50,000 peso. Sige man, Kwaraw. Denggag man ti panagpukaw mo. Ipukaw mo nga ibutos dak kas kapitan. Sige, nagpili ka. Dahito ti umuna. Badong por kapitan! Kayat mo tayo dyan. Ha? Kaslamot agpukpukaw ijay bantay. Tarsan nga raw. Diyan ngay may isa. Dahito yung matjay may isa. Badong! Dong! 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 For kapitan! Tan! 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 Oh, Ha? Anya day jay pukaw ngay. jay kaslad da jay kuiba ah. Agalangugan. Ay, anya ngay nga tatipilyak. Ay, mapilyana ka. Apay, anya di pukpukaw mo. Nangagmawang gang. Ay, nagpiksa. Nangag ka, ura adak iji barangay ha. Nagpraktis ka nagpukawang gang. Tagkandidato ka nun ni tata ba daw? Ay, agar arapap maninda dya akong parek. Apay, nalakat ti agbalit a kapitan. Siyak titangdanang nangagipukaw itinagan na. 'Ah? 5 gasaw ti kada pukaw-kaw. Nagkandidato ni pare ba daw? Saan ako nagkandidato? Ay, nasaya at matinteng no saan kan nga at kandidato. Pasyak matan ti ag kandidato. Anya? 50,000 ko naman ti honorarium konto. Makin-ino na ka mo, tuyang. Ay, di nakunaan ba daw tamapanak ag kampanya? Anya? Agkampanya ka na dagaos? Una, tapnoon-unaan ka. Heh, ay di mo lalain ni Kwaraw. Taiso ti mangi kampanya kanya. Ha? Adan mangi kampanya kan ka? Ni Kwaraw nga raw. Iso nga umatras ka, tuyang. Ta saan ka mga ba? Apay katasanan? Kay asino ko mati mangi kampanya king kangay? Ay, katsyak Ha? Ikampanyak to'y bagay. Apay, jakit din kabailan nga aramidan dayta? Ay, awan ti mangi butos kin ka. Di ka man nagsawi ti kasta ba daw? Tanaga daw ti kukumaray. Renew ti kukumaray. Awan lat ammo kon tuyang. Dagiti agkikinuto dita abagatan. Kukumaray amin dagita. Dagiti agsusugal dita daya. Kukumaray amin dagita, badaw. Isuda ti sigurado amang ibutos kanya. Da kayo asukik di titersenak. Tenggan nyo da ito nga ibaga. Sige, denggan tayo ti baga ni kagawad ko anang. Sandak aliplipatan inton eleksyon. Kuha na ang for kapitan. Nay, sika, marituyang. Di mo liplipatan nga isurat tinagan ko Kuha na ang for kapitan. Ang kandidato akmat maray. Apay nga kampanya ka kanya. Ay, umatras ka nga minan Tapay nga umatrasa kat nagadaw ti mangibotos kanya. Ado kanyak. Ay saan? Di da ka kayat. Tabaak ka nga min ngagbalin a kapitan. Damat adida kakayat Bakit kan? Bakit kapitan? Siyak ti bagbagam abakat maray. Kasino pa'y kumangay? Ay saan nyo abot-butusan dito abaa?
Saan nyo matabot-butusan dahi ta bakay? Per dyan nakmatan ka dagi kita tao. Ado lamang. Saan nyo matabot-butusan dahi ta bakitan abungal? Aha. Abay, kaya't yung tibungal a kapitan tao. Da. Gapadan sama. Ha? Tayo baga kini kapitan. Kasano ajak apaan day taabaak ako maray, kapitan. Per nak kadagi kita taa. Apay ngamin aper jemay kagawad ko nang katag kumari kayaw. Isutin mo na, kapitan. Apay aya, nagpinpinder di kayaw. Tumarayak nga rod a kapitan. Uray siyakmay. Apay, kunayo anala katag balin a kapitan. Ay sayang di 50,000 kapitan. At danti pang golpit iti kapay kan asukar may kin ni badong kaw. Kasano abutusan da ka? Kat day tala kwarta ti pampanunutam. Kahit si kangay Ay sumardeng kayo. Saan kayo ang mabalin nga ngayangay a kapitan? Takas ta ti panunot yaw. Apay ko ta sana mabalinan. Kat adamot platapormak. Denggampay ang amin ti platapormak. Sakbay nga agsaw ka iti kasta, kapitan. Anya ti plataporma. Amin analaing nga umutang. Pautangak ida. Naa. Ay, kalukwan day ta plataporma. Saan na nasaya at day ta? Suruam dagiti tattao nga agutang. Kahit si kangay, anya ti platapormam. Mayat amin na tattao nasken nga umay da gumatang iti tersenak. Tano saan, jak idaikan iti barangay permit. Naa. Nangagmaw, kapitan. Nasaya at ayati kasta a plataporma. Dahito ti makunak kada kayo, ha? Saan kayo nga kandidato? Taday tala bagbagiyo ti pampanunutan nyo. Ay sus, saan mat kapitan? Taday tala 50,000 taday ti panunut mo matmari. Kita aman maray, maday ti panggap mau. Ay oras si kakagawad. Taday tala tersinam ti isalsalbar mo mat. Iso saan kayo nga kandidato? Bayaan nyo. Tani pari ba dong tag kandidato? Anya ngay kwaraw. Rugyang tantag kampanya. Ay, katuna. Mabalin kan ngagpukaw. Anda kwartam dita. Ay kitadda. Agpukawak nga rodang. Weng, saya ato ma. Badong! For kapitan! Ay da. Mga abakakaw. Agbayad ka nga rodang. Ay madamdama. Agpukaw ka pa imot Mamin na daw. Weng. Sige, sa balimay. Badong! Dong! 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 For kapitan! Tan! Tan! Ay, Tan! Ay nagmayatay. Uray lang nangalangugan. Mga bakantata ba daw? Panagrik na nga raw, kwaraw. Nalaing ka talagang agpukaw Mayat. Ang ibayad ka. Inton bigat to na. Ha? Apay nga kat no titulagan ta kat cash on delivery. Ha? Weng, bayadan ka. Nyaki din. Saan ka kadingag dua-dua kanyak? Apa nga kampanya di pari ba daw? Kahit saan pa'y matapanawan ti panagkakampanya. Wen nga rod Apay ngay nga umun-unamot tayo. Madisqualify Rumbang laang ama disqualify. Tasyak ita ti agnayangay. Ay, lipati mo day tanga arapaap mo ngagbalin a kapitan. Day, apay. Di mon kayat tito maray akas kapitan. Di siyak matay. Ay, dito'y kalabalay, tagluto kan aginaw ka, agbalsig ka pa. Apay nga tataba daw. Di mo mutan bayadan ti panang ipukaw kay tinagan mau. Ay kitaguray ka ako araw. Ta mga bakakpay. Anya? Ay, lino ko nakmanain. Ay, saan ka luklukweng? Kunak, aguray ka laeng. Nukas tang haraw. Saan ka mabalin ang mga abak a kapitan? Bayak man nagkampanya, paray. Talaga akayat mo ngagbalin a kapitan, paray. Ay, kitwa na, paray. Inalak pa yan ni Kwarog para pukaw ka. Di mo to pa binayadan ka no. Bayadak to inton mga bakak. No talaga akayat mo nga agbalin a kapitan. Nasken, asaan mo alukon ti padam a tao. Bayadak to nga raw inton mga bakak. Kasano no saan ka ang mga bak? Ay, mga bakak, paray. Saan ka ang mga bak takas ta ti ugalim? Ah, Balbaliwan pa'y day ta ugalim. Sakbay nga ngayagay ka, paray.
mayso tatabadong. Balbaliwang pay dagita saan anasaya at ngaugalim, sakbay ngagkandidato ka kas kapitan dita barangay yon. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabali pay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay